بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن يا رسول الله جئت بالقرآن من وحي الإله مولانا الرحمن وبعون الله نشرت الإيمان يا حبيب الله يا طه النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي كم يخطو فؤادي لتلك الديار وبشوق ينادي شفيع المختار كم يخطو فؤادي لتلك الديار وبشوق ينادي شفيع المختار قد طالبت عادي أن أعلى مقام والحج مرادي وديار النبي القلب متيم بطه النبي يا نبي وصلى وسلم على طه النبي يا نبي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي طه العربي والآل ديني ومذهبي حقا ويقيني
اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا وجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والوصول رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول رجعنا في كل خير واجتمع الفرع والوصول رجعنا بكل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم لولاك يا زينة الوجود ما طاب عيشي ولا يجود ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا
الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله بجاه اسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى ومنا لا يستثنى من حقا وعدا لله بجاه اسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى بجاه اسمائك الحسنى اختم لنا بالحسنى ومنا لا يستثنى من حقا وعدا لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات محمد زين الصفات عليه صلوات الله أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات أدخلنا بها الجنات وارفعنا بها الدرجات محمد زين الصفات عليه صلوات الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أكبر قم صلي يا غفلان لا إله إلا الله أكبر قم صلي واحز الشيطان لا إله إلا الله أكبر قم صلي يا غفلان لا إله إلا الله أكبر قم صلي واهزي الشيطان تاركي الصلاة دائما فكدينا والمصلي يخدم للجنة تاركي الصلاة دائما فكدينا والمصلي يخدم للجنة لا إله إلا الله أكبر قم صلي يا غفلان لا إله إلا الله أكبر قم صلي واهزي الشيطان أعوذ بالله من عذاب القبر وعذاب جهنم يا أخويا أكبر أعوذ بالله من عذاب القبر الله وعذاب جهنم يا أخويا أكبر لا إله إلا الله أكبر قم
الصلاة على المضلل بالغمام خير خلق الله يشرف محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله يا من يهوى نبينا أسرع نهو المدينة يا من يهوى نبينا أسرع نهو المدينة وانظر طه نبينا محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله نور النور عرفناه سر السر شهدناه نور النور عرفناه سر السر شهدناه طه الرحمة والجاه محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله كم قد فاضت عيناه ليلا طاب معناه كم قد فاضت عيناه ليلا طاب معناه عاش الشكر فسواه محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله والحبيب رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه 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 النبي صلوا عليه اللهم صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل عليه النبي صلوا عليه اللهم صل عليه صلوات الله عليه اللهم صل عليه وينال البركة اللهم صل عليه وينال البركة اللهم صل عليه كل من صلى عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه النبي هديري اللهم صل عليه يعلم الملكين اللهم صل عليه النبي حاضري اللهم صل عليه يعلم
صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه النبي من حضر اللهم صل عليه النبي خير البشر اللهم صل عليه النبي من حضر اللهم صل عليه النبي خير البشر اللهم صل عليه وننى له القمر اللهم صل عليه وننى له القمر اللهم صل عليه والغرب سلم عليه اللهم صل وسلم وبارك 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 عليه عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء محبينا الله عاشوا على دينا الله ارحم محبينا الله عاشوا على دينا الله أحلى سواد عينا الله أحلى سواد عينا الله أيمتني والله عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء عزي عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري قد كفاني علم ربي الله من سؤالي واختياري الله قد كفاني علم ربي الله من سؤالي واختياري الله فدعائي وابتهالي الله فدعائي وابتهالي الله شاهد لي بافتقاري عزي عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء رضانا فانيرا الله نعمة فلنياما الله رضانا فانيرا الله نعمة فلنياما الله انتو orang seima الله انتو orang seima الله burle burna Allah عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا طلع البدر الزهراء علينا الله من ثنية الوداع الله طلع البدر علينا الله من ثنية الوداع الله وجب الشكر علينا الله وجب الشكر علينا الله ما دعا لله داعي عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء عزي أنت عزي يا رسول الله جاهي أنت جاهي يا أبا الزهراء حبيري حبيري يا نور السائمة عمورا سفيرا
من يلمني في غرامي طالما طالما عاشق جمالك من يلمني في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا إلهي رد عطافي نوالك من يلمني في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا إلهي رد عطافي نوالك من يلومني في غرامي من يلومني في غرامي من يلومني في غرامي من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك من يلومني في غرامي طالما عاشق جمالك من يلومني في غرام من يلمني في غرامي طالما عاشق جمالك كن شفيعي يا إلهي رد عطافي نوالك يا إلهي رد عطافي نوالك يا محمد يا ممجد يا مؤيد في شفاعة يا محمد يا ممجد يا مؤيد في شفاعة أنا 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 عند باب أرتجي الأنوار Tes 122 lau 12. Setuju tanteretan kaum muslimin wal muslimat sekibe di luar. Langkong-langkong setuju tanteretan sakedi pengaseposana family karabat sebede pakoburan asta penyepen. Soon keleban hormat semakin juga ya Rab tulingkel masuk ke lokasi pengajian karena sekejaki acara kadito bedi mulai. Langkong jelas sepon paparengoni di kaseteje tantretan kaum muslimin wal muslimat. Langkong-langkong seteje tantretan siake di pengaseposana family karabat sebede ipakoburan asta penyepen. Atas nama setuju tantretan panitia penyontor pangormat rabuna para ajunan setuju semangking juga kangkui sami-sami miarasaaki acara-acara seperti berlangsung karena sekejaki acara kadinto bedi emolai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi muhkami tanzilih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Amma ba'du. Hadratal muhtarumin setuju para alim ulama, para masyayikh, para kiai, setuju para asatid, langkong-langkong ajunan, Hadratal Mukarram Kiai Haji Basri Hasan, Musrifin Amlil Ma'hadis Syarif Ummul Qura Asyuyuti, Putri Pangaporan, Cara setuju majelis keluarga, wa Hadratal Mukarram ajunan Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti, wa Hadratal Mukarram ajunan Kiai Haji Fauzan LCMEI, sareng setuju majelis keluarga Pondok Pesantren Ummul Qura Asyuyuti Pangaporan, ajunan Hadratal Mukarram Kiai Muhammad Sufki Ali, wa Hadratal Mukarram ajunan Kiai Zaini Mahalli, langkong-langkong sepekal aparing pepuru kendek ke kaula ajunan Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Mosleh Adnan SAG, Musrifin Amlil Ma'hadis Syarif Nahdlatul Ta'limiyah Karanganyar Pangaporan Pelakpak, sarang setuju majelis keluarga. Aparatur pemerintah utamanya Bapak Kepala Desa Pelakpak beserta jajaran, serta para simpatisan, para pendukung acara, utamanya HND Professional Rental Sound System, serta para panitia pelaksana, hadirin Bapak Ibu sekalian, jemaah pengajian Sepo Anom Sesangat dan Golak Muljaki. Teriring rasa syukur alhamdulillah kehadiran Ilahi Rabbi yang mana dengan limpahan rahmat dan curahan kasih sayangnya, kita semua pada kesempatan pagi berbahagia ini dapat menyatukan langkah, angan dan pikiran kita untuk hadir di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam sebuah acara ngaji sirah nabawiyah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Mosleh Adnan SAG, bertempat di Astah Penyepen Pangaporan Pelakpak Pegentenan Pakotan Pamekasan, tepat pada pagi hari ini, Kamis 16 September 2024 yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Salawatullah wassalamuhu senantiasa tetap kita curah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wujud kepedulian dan kecintaan kita terhadap beliau sesuai dengan interpretasi maqalah man ahabba syai'an kathura dzikrahu. Maka tarika pedika betika laban lampa sikapeng situng gika di top pembukaan bisaratil Fatihah. Sidil malka di top tiringatur di gajunan semulje Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Basri Hasan lanjutaki kalaban pamausan surah Yasin bersama si pedenya poyap tiringatur di gajunan semulje Hadratal Mukarram Kiai Badrus Saleh tor lanjutaki kalaban pamausan tahlil bersama seperti sepoi sarang ajunan semulja Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Fauzan Nailur Rahman LCMEI dek kaseteja ajunan kalaban songkem pangormat tor takdim abtina ngatore.
الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة التابعين وتابع التابعين إن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على من يحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرواح أئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والعلماء والصالحين الله يقدس أرواح يعلي درجاتهم فيها ويعيد علينا من بركاتهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آبائنا أمهاتنا وجداتنا مشايخنا لمعلمينا والمدرسين وكتب الحقوق لمن أوصانا بالدعاء ومن نسى ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات موصلا إلى وجوه penyepen وجميع أهل القبور في هذه المقبرة غفر الله ذنوبهم ونور ضريعهم وجعل الجنة مأواهم بجاه النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذا جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلية إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينكدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميعا لدينا محضرون وآيات لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل يسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نوركهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم
ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه قوله لا إله إلا الله لا
المسلمين يا أرحم الراحمين 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 ارحمنا والمسلمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين وبالخصوص setaja rukuruh para masyayikh setaja keluarga mengasepo si asta akhir kat itu astah muka-muka setaja nak kalaban barakana haul kalaban barakana maulud sabaratu satu sana Allah Subhanahu wa taala berangin tidak kopur jempur kopur nikmat kopur setaja senyumpang along tertolong muka-muka berangin tak hajat kalaban barakana maulud kalaban barakana haul sesongkan muka-muka berangin sehat amin ya rabbal alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Sami Rabu sami Mulje seteja jemaah pengajian sepo anum saya seterusipun iki gadinto lantunan salawatun nabawiyah bimahallil qiyam bersama majelis salawat Riyadul Barakah Larangan Badung. Allahumma sholli ala Muhammad. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله اللهم صل صلاة
تنحل به العقد وتنفرج به الكراب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله ثم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله كل معلوم الله muka-muka dia Allah iparengaki muka-muka bi Allah iparengaki masa rombonganna Gusti Kanjeng Nabi masa rombonganna Gusti Kanjeng Nabi masa rombonganna Gusti Kanjeng Nabi muka-muka bi Allah iparengaki muka-muka bi Allah iparengaki masa rombonganna para wali masa rombonganna para wali masa rombonganna para wali muka hubungan bagus di Kanjeng Nabi muka hubungan bagus di Kanjeng Nabi sampai ke akhirat tak jauh di Kanjeng Nabi sampai ke akhirat tak jauh di Kanjeng Nabi sampai ke akhirat tak jauh di Kanjeng Nabi muka hubungan bagus di para wali muka hubungan
para wali. اللهم صل وسلم وبارك عليه فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فهري وفضلي إلى نهاية تمام حمله فلما استذبح الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه بحرمة النبي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا مؤجد يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول الله يا رسول
وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم untuk umat Muhammad bahagia dunia akhirat dunia akhirat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. ya Rasulullah ya Muhammad Sami Rabu sami mulje sepo anom sesangat dan kula mulje aki cesa terosepon iki gadito sambutan panitia seperti ide buaki sarang ajunan Al Ustad Ahmad Zayyadi dega ajunan kalaban songkem pangoromat Abtina ngatore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Masyayikhuna al-a'izza wa ulama'una al-kurama seteja masyayikh Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti sesetejana abdina sangat amul ja'aki ajunan simulja Kiai Haji Muhammad Musli Adnan sarjana agama kamudiri Ma'had Nahdlatul Ta'lim ya pengaporan sejuganan abdina sangat amul ja'aki terseteja para masyayikh para asatidh para guru setejana sangat abdina amul ja'aki para undangan para hadirin masyarakat pengaporan sarang sekitar epon seampon sodih meluangkan bektoh kaangkui sami-sami Rabu dek tempat Kak Dinto melarmu kesetejana ngaulia rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Abdina namung abekele sakancaan singkat saos pertama abdina sasarengan tero nyampayakina beribu-ribu terima kasih mator sekelangkong atas seteje pihak seampun abentoh baik moral maupun material saing ke acara kesempatan pagi are mangken Kak Dinto bisa terlaksana. Abdina sasarengan panitia Kak Dinto namung ningkai alaksana aki dari ponapah amanat seampun epadepak dari masyarakat dari para simpatisan dari para donatur saing ke acara kesempatan pagi are mangken Kak Dinto bisa terlaksana. Ketika Kak Dinto dan kula pribadi pertama kasakanjaan Kak Dinto cek kompak. Bahkan manabi iyo latih Kak Dinto cek pat dengar saya seragaman Kak Dinto cek banyak. Juga arasa ilatini karena sasarengan Kak Dinto kun namung alatini. Maka
Sekelanaki ten kula mator sekelangkong malarmu ke sateje amal sateje bentuan epon dari sateje pihak ikaterima sareng Allah Subhanahu wa taala tor ngaulia bebelesen selangkong parcuke selangkong berokah selangkong sae saing ke abekta odi dari dunia sampai akhirat kak ditengau lia rida epon Allah Subhanahu wa taala. Tor abdina sasarengan nyoon acara mangken kak dito engki kak dito ngaji sirah nabawiyah dadi nyoon ngereng niat epon ongku kaangkui ngaji kepada beliau Kiai Haji Musli Adnan saing ke berokah manfaat dari niat ngaji kak dito betul-betul eka oleh sarang abdina tor ajunan sateja dadi ngereng pacek loro seniat namung kaangkui ngaji kak dito berarti menambah pengetahuan kaangkui matepa abe tibi ngaji kak dito kaangkui abe tibi beni kaangkui anilai orang lain kak dito ben karena kak dinto acara na masyarakat panitia kun namong alaksana aki manabi epangki hal-hal sekorang ki panyoon dari panitia nyoon yang kepe sampurna karena acara na tibi panitia kak dinto kun namong alaksana aki tantona banyak kakurangan kapupalan karena semakin rencana aki sampurna semakin padeng kakurangan. Jadi esok ona eka keli sampurna atas setuju kekurangan kak dito karena kak dito acarana masyarakat TV. Namun kak dito sepaloi pada pak ben ngireng setelah kak dito kita betul-betul ngaji kepada beliau. Atas setuju kalau poten debu dari abdina pribadi nyoon pangapora hadanallahu wa iyyakum ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Sampai Rabu sampai Mulja jemaah pengajian Bapak sarang Ibu Sepo Anom saya sangat tengkula Mulja saya terusipun iki kadito ngaji sirah nabawiyah saya dalam hal kadito optin ngatur dek ajaran Mulja Hadratal Mukarram Hadratal Syekh Kiai Haji Musli Adnan SAG Musrifil Amlil Ma'hadis Syarif Nahdlatul Ta'limiyah Karanganyar Pangaporan Pelakpak sarang doa ipon de ajunan kalaban songkem panghormat tor takdim abtina ngatore Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin al-mab'usi rahmatan lil alamin
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh, seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus Majelis Keluarga Pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura As-Suyuti. Si Ampon Rabu Selera Nasi Mulja Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti, Kiai Haji Ahmad Basri Hasan, Kiai Haji Fauzan Lailur Rahman, terjugan seteja masyayikh, seteja ustad, si akompol pasemuan mulja, makbaroh Kak Dinto tanpa terkecuali, hafizahumullahu ta'ala wa ra'akum wa matta'anallahu bituli hayatihim fi sihatin wa afiyah. Yang terhormat segenap panitia penyelenggara, sesemangkin Masya Allah, tabarakallah, cek kompakkah, agam seragam, yang pencerahan tak milu seragam, usaha nambah. Ketika buru ampun lah parengoneng tako eventain usaha nambah ibu nikah. Tapi kalaban kompak ke panitia ketika dinto malar muka terus kompak, abek manfaat tor barokah. Seteja keluarga besar dari setejana almarhumin wal marhumat, seyasta'aki bedening yastaga dinto, sesemangken alhamdulillah bisa hadir melarmu keraja manfaat tor barokana. Pertama-tama ngereng beten kaula sareng ajunan amuji syukur dak ke Allah kalaban talafuz alhamdulillahi rabbil alamin, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Minangka ungkapan rasa puji syukur dak keajunan nepon Allah setak bu ambu apareng nikmat dak beten kaula ajunan seteja, sehingga hari semangken kita bersama bisa ipa kompol ning setong pasemuan mulja tempat sejak saking ngabeni keng karena pengajian berit benako keng asabab bedena pengajian keng to ma pernah keng terki pelemana mar terpas tak pernah mun pah pernah terus kia usaha ko buraki panika keng terki pelemana terki paring lanjang umur sehat wal afiyah. Para Rabu sebeten kaula mulja akin, mungkin beda orang sesempat bertanya-tanya apa-apa semangkinan gak dinto mak banyak pengajian iba sabak ikam makam sabak ibuju termasuk ikak dinto, bahkan minabi bulan-bulan Muharram, bulan-bulan Syurah gak dinto rata-rata pengajiannya sabak imakam. Alas nak ingki gak dinto para Rabu kaula ban ajunan Kak dinto pacetlah anjuran ning dalam agama epakon mabanyak emot kapateh. Sedangkan sya'nin nas, sifat dasar manusia kak dinto para Rabu nyak kebanyakan malarat bila ampon neng ning setong kenangan pas engak ke kenangan lain walaupun pada tunyan. Contoh, ini jagun contoh mana? Contoh. Nalekana panjenengan hadir bade kak dinto ampun hosok mau sholawat te pagelak pah bade pengajian ni kita ingat ke compot ni kamu mulai gelak kan itu tak ingat lah temu tojo ika ento saya ke compot ke ento berpelarat saya ingat dekik bila ampun peleman melarat ingat ke tempat selain malah bade Habib Hashim dimin penceramah je nyamana kak dinto alumni Sokoraja keng bedening Habib Salim Asyatiri. Debuna beliau yang sambil kerja keng masuk akal.
Kula ni mun ngabas nak kanak ni kene ngani ngak gula anak saya compok kedua. Kemun ngabah ni bini ngak ni ka gula bah kelopai gini bini sebede romai. Nggih, coba aja masuk akal lah. Eki. Kak dito para Arabu pada dunia nah. Napa boleh gula ban sampean pas soro engak kabate. Lah untuk mendorong abak kak dito bangken ni sebagai makam bah. Ni kan. Ini ke pengajian dunia akhirat. Baaban bedetunya ngirset sekonik masuk ke akhirat. Iki mantar husnul khatimah. Sedajana mantar husnul khatimah. Nah, kong langkong semangken kento beda acara dikra maulidir rasul pas sabat ning makam. Perlu ikakali para Rabu. Sedajana kak ditombi Nabi tak lebat dari Gusti Kanjeng Nabi. Malarat sedepak ada ajunan dipun Allah. Gula pernah mangki. Estong kitabnya mana Jami'u Karamatil Aulia. Jami'u Karamatil Aulia. Minabi tak kalip pakak dintong dan gula pernah mangki ning jus setong ngara. Ning jus setong. Beda debu ketika ditong. Saya rasa debu. Abul Abbas Ahmad Al-Mulatham. Beliau ada debu. Lam takunil aqtabu aqtaba. Wal autadu autada wal awliya'u awliya'a illa bi ta'zimihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatihim bihi wa ijlalihim li syari'atihi wa qiyamihim bi adabihi. Lam takunil aqtabu aqtaba, orang sedepak ketingkatan wali kutub. Seraton awali kuru tak kira dapat dekat ketingkatan raton awali. Wal autadu autada bentak kira dapat orang si andi pangkat wali autad dapat dekat derajat wali autad. Wal awliya'u awliya'a tak kira dapat orang andi pangkat kewalian illa bi ta'zimihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalaban syarat setong nak dimaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tong. Dua, wa ma'rifatihim bihi. Nomor dua, kenal dek ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor telo, wa ijlalihim li syari'atihi, dan mengagungkan terhadap syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor empat, ikikat dito, wa qiyamihim bi adabihi, ben alaksanaakin tata krama apa bisaos pon apa bisaos yang berkaitan dek ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadito. Teti tak kira teti manusia separa tuka Allah, minabi tak lebet hal-hal sempak paninga. Nomor tong, ta'zimihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aba nak dimaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para teretan siap tina mujaki. Ta'zim. Takdim ini berarti mengagungkan. Ketika ada bahasa mengagungkan, berarti kotu berderasah ning dalam aba bahwa aba ka entot tidak ada apa-apanya. Maksudnya katipun apa? Aba ka dito ada arga, namun tak keng aba ka entot nalbe ada ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba Minabi beda orang osmaus salawat kadi. Siapa napa saya Arab kaula beda ajunan. Kan beda syair seperti kan. Ya Rasulullah hijina liziarah qasidina nartaji minka syafa'ah inda rabbil alamin. Nabi abtina hadir mangken gak dinto ning majlis gak dinto tada lain. Keng abtina taro aziarah ka ajunan, abtina taro ajabi sa ka ajunan. Sobung pengarap sama sekali abdi nada keajunan. Angin petolong ajunan gulaku di sisi Allah. Karena mungkin cat niat baaban ngampuaki kelakuan aba. Melarat ya? Seselamat dah. Melarat. Karena kena makin bagai pungguk merindukan bulan. Melarat ya? Melarat. Acurat tak pati peratu guru. Benih tak pati aja tak peratu. Muntak keng bek nalpek kasih peratu. Iki nama muntan. Mungkin abak kain tonal pe kasi peratu. Ya kan berarti istilahnya kanan di ring dalam. Ingat riba di nembian semo sempek kok rupa aku na dapat mapan mun di ring dalam kan masuk ke tempengan. Masuk
jangan yang di reng dalam. Bener-bener gitu. Sani tanya aki bencerakan nasi nafser, mai pamasok je, tangan cedera macam, ya, warja cak ngeringar kesalahan. Ya pola aku laku di reng dalam masuk dia, amin. Ya pola aja kun pola. Ya bawan pa yang bawa aku laku, demar ya, masuk surga malaikat. Siapa sih makon? Nabi Muhammad. Ya tahu benda ya. Yang tak kau Nabi ada bucan siapa? Tak lejeri ya burung boleh saya masuk. Makan guluban sambian makan kau tu berasa ta'zim. Contoh. Ya setuju tak setuju. Setuju tak setuju tu nek. Ki buru sambian macam marhabanan mancing. Kedua tak wajib dan bagi tujuh dah masalah. King cuma guluban panjenengan gak itu mancing ya bro. Menazimkan. Teti abak gak itu ngaku-ngaki popon apa bisa senempel dek Gusti Kanjeng Nabi. Sami sarang santri umul kuro kali sa. Kedua mon beda mobil kiai. Mobil ki Lelur, mobil ki Fauzan, mobil ki Sinol. Kak di top para bumi Nabi Bahajan dan guru santri guru tak tahu dalam beda kiai tidak kiai lah mancing. Lebah mancing tapi padahal di dalam subir aku. Iki kan? Pada mancing dengan waktu pelaksanaan upacara bendera aku. Hormat kepada sang saka merah putih, hormat kerak. Arwah kain gerukun berkeleburan kau jawab mau tetang seseni kan beda orang setanda hormat ke bendera tapi hormat ke bendera gak disebeni ke ngormat kalau selambar guru benih du lambar merah putih guru benih tapi abak gak ditong hormat kepada simbol perjuangan para ulama simbol perjuangan pada para pahlawan selambak setro merdeka tepatian abak setak berjuang berharap bukun surah hormat pas tanda hormat tak yang papan tak kaya jadi iki kan guru coba simbol-simbol ibu nyuanyar beda Garuda guru gig beda Garuda aku jadi tahu saat tanya akibabaan gento masalah nasionalismenya terutama ring matur ini nasionalismenya tinggi kedua kalau bisa kira merah putih kalau bisa kira guru di dalam luar kan pesak guru guru celang guru dalam kan merah putih bah beda tulis nah salam setong dada Mereka matura guru, wala ya, mulai kata roa, orang mulai pada matura ngak gini salam setong darah, saya rasa malana, jadi yang dilarang kencing di sini ngerset ke di sana. Biar nang ini enggak beribarin toko 24 jam tak oleh muka, kan maturaan makan mukaan toko 24 jam. Tak oleh muka ni beli guru, jadi yo buat oleh sebenarnya matura, buka 25 jam. Buka 25 jam. Dibudin bang ngocak. Mai tulis 25 jam jadi gan wali korja. Mun wali korja bagi. Madura dilawan. Tak bisa. Ini kau Arabu sebentar belum jakit. Itu rasa nasionalismenya tinggi. Dah kentomina bina mung sekadar abak menghormat kepada perjuangan para pahlawan. Yang merebut kemerdekaan Republik Indonesia ampun senikana kuleban sambian gi buru marhaban kak di sabar Arabu mancing jaring simbol kemuliaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda orang kadang mempertanyakan sama nikah jepon mi Nabi molotan Nabi Rabu ge kamu ge apa desa konjak senikah berempering amolo tak repot sila mon Rabu terus matahari sebedi yetas nih matahari seperti jeta selong mantelong ini panas matahari seperti ngaporan ini matahari seperti Jember guru benih matahari lain si Jember guru matahari saya kanto guru embian makan lemios ke Mekah ke Madinah yang makan bak mana begitu embian sana panas saya kasih guru matahari seperti ngaporan artinya apa Nabi Muhammad itu bersifat nuraniyun cahaya loh mulai ngerti Nabi Muhammad kento adalah cahaya nuraniyun adalah cahaya maka sambian senyambi tembak iman ka aman pas isabak nih kita anina dalam beda matahari na kuru matahari setong beda matahari banyak paham iya jadeng gendeng gelu
Tak reng mon muslim bah konjangan pampak bah deteng tapi perlu dipertanyakan kan. Om pamar keng gula tandi tan. Mon andi ngarai terima kapi on jangan ban gula. Jadi make petok. Make petok gula koncang keng jan man senol ge puro montro macampa usabi nimpa iku. Japon manenong usabi nimpa jangon-jange kopiri gula. Engke bu hare geding ke beureueun. Ada tondong kemarin. Lagi mata lah kok masuk ke kuburan maki mulai. Teti ni kan nurani, ni kan cahaya. Sedangkan cahaya Gusti Kanjeng Nabi ini luar biasa kan? Luar biasa. Gusti Kanjeng Nabi ini berupa nur di kesepuan ban malaikat Jibril. Sepuan ban malaikat Jibril. Mak bisa. Maaf ki, kula ribariin koncengan keperenduan pas kak dinto iperiksanin sarang ke muksid anu naman besri kan. Sambian pernah ngiding guys sebagai muslim. Pon apa kan tuh ya? Tentang masalah Nabi Muhammad meriksanin umur malaikat Jibril. Kiabtin mangki, amma mangki kan. Al fawaidul mukhtaro li saliki tariqil akhirah. Karang nasera kan kan. Karang na Habib Zain bin Ibrahim bin Sumed Madinah engki kulang iding dari ketoifur saya ngarang kitab sujud bunyaan gosa ketoifur ali wafa amputan sambian mon norok torikot Naqsyabandiyah kini berarti gurun sambian ketoifur ali wafa ketoifur ni kan nganu kini ka kula tak nemu ni kam lagi abdi mangki iki ya kalimat kan nikah tare ya parjaje tak apa jak ring pada tak kejepok kan. Nabi Muhammad ini meriksani umur malaikat Jibril. Kamu umur ke ya Jibril? Umur sepon apa panjenengan malaikat Jibril? Pas ada bu malaikat Jibril. Ma'adri ya Rasulullah. Abdina ta'oning ja umur senapa. Illa qad ra'aitu najman tola'a ba'da sab'ina alfa sanatin marrotan. Keng abdina kak dito pernah ngataoen bodo bintang tera kak dinto keluar ben saben 70.000 tahun keluar sekalian abdina ampun kejepok 70.000 kali. Ini tahu saya pikir malaikat deh pet keluar sekalian ben saben 70.000 tahun keluar sekalian nikah ampun keluar 70.000 kali. Berarti waktu kak dito malaikat Jibril ampun umur 4 miliar 900. Ya mun petok kan 40 sangat. Umur 4 miliar 900. Nabi Muhammad ini meriksanin Jepon. Atadri man dzalikan najm. Sambian oning malaikat Jibril, sera bintang gak ditok. Kala malaikat Jibril bahadu, madri ya Rasulullah, abdi nada oning pas sera bintang gak ditok. Pas Rasulullah jawab, ana dzalikan najm. Bintang ke ento dan gule malaikat Jibril. Berarti dari yang sepuan Nabi Muhammad. Unik umur Nabi Muhammad ini unik. Semakin dah rumah dore, semakin. Periksanin. Kini kan sebelum Nabi Muhammad kini, sebelum lahir, makin saya tena makin. Derma, jaring unik. Ma min abdin bisa dipertanggungjawabkan hadis kento. Ma bin abdin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alayhi salam. Sera bisaos kabulan Allah dari kama bisaos sengulok salam keten kaula perpan ngulok salam keten gula arona kaula ni pabeli boleh keten gula sampai gula ajawab salam orang panika. Muhammad Muhammad sampai gula bisa ajawab salam orang panika. Mun pensapan orang sengulok salam ke Kanjeng Nabi arona pabeli boleh. Bede pakan orang sengulok salam 4 jam ke Kanjeng Nabi sampai kiamat. Dek pakan berarti kan tak seti. Tak ada repot, peker melejan gila nih. Manggana, pada ulama besar, asyahid, orang seset syahid, ega ni mah, ni Syria. Pada ulama asmana asyai Said Ramadan Al-Buti, ada bu, betana gula ban ambian ni jauh dari Nabi Muhammad, sebab beliau berada di Madinah, gula ban sambian berada di tempat lain. Tapi dapun beliau rohani gula ban sambian ni kata kira pisah jauh dari Nabi Muhammad karena gula ban sambian ben saben maos dalam pamausan solat ning tahiyat pada debu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh
Maka kaf kela dhamir bani dhamir ghaib tapi dhamir khitab. Assalamu alaika. Alaika ni berarti ajunan. Berarti gula ban sampeyan estona cek semaan ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah. Mantar terus sama nih. Terus sama. Lanjut ki. Ki. Ki kol sanga ka kama. Namen lah tak namen. Wa ma'rifatihim bihi. Ban orang enggak dinto ko tu kenal ke Nabi Muhammad. Dibuna ki buruh. Ustaz Zayadi kita ini akan belajar sirah nabawiyah. Keng gula tak nerangaki dari ada sampai ke budi. Keng gula nukil sawas. Kula mangki setong hadis. Di dalam hadis kak dito para Rabu pada sekelompok para sahabat mator sepadika ya Rasulullah akhbirna an nafsik. Nabi paringi kabar abdina Nabi pasera istona ajunan gak dito. Nabi Muhammad ajawab ana dakwatu Ibrahim wa busyra Isa. Wa ra'at ummi hina hamalatni annahu kharaja minha nurun adha'a lahu busyra syam. Kusura busyra syam. Napa jawab Nabi? Kula nikah adalah sosok manusia seelahiraki sebab doa Nabi Ibrahim. Kula nikah sosok manusia sepas mangken panika lahir asabab keng berdekabar lambak dari Nabi Isa. Ummi kula lambak naleka nangandung nikah keluar padang kari goreng kapi make ummi kula padang beda nur beda terak sediri tabun kaula sampai dapat ke Syam dapat ke Syria nikah sampai menerangi istana nyaman istana Busra. Istana Busra panika adalah satu istana kerajaan yang memiliki 3 peradaban. Peradaban Romawi, peradaban Bizantium, dan peradaban Islam. Nika sampai terak, keluar teraknya. Makan kadang orang ini kamu bini dengan dung pas amin pe mapan guru calon potran orang esai kasa. Eki. Diberiin Ra Ismail Abdul Qadir pira kadis aja bu. Kula uning debuin sarang-sarang setong kiai debun beliau. Mon beda orang ngandung mak repat dan nikah jepon serojeg sebab kenika kodai kamera. Jadi mon ngabesan ke TikTok, Quran langsung lebur ke TikTok. Macam gila yo bener. Nggih. Jadi mon mata nikah bah melolo lebur kenapa? Nikah langsung ikoda aja. Cret langsung masuk. Eseneka. Mangkat Nabi Muhammad di ummina saya kemimpin ni kan mending berjanji kan saya kemimpin nabi-nabi sebelum. Iki. Jadi pacet tanda sebelum mah. Mangkat mun ring Madura kan jek kastetena. Senga ben ngandung kabela kalaki ni ya jak kopakuan. Derem masih nokangin. Nah. Sehingga ia mon beda olar jak paten senega takok jilan ngol pa ni kan sini ni sehingga mon ngandung ikwa jak maten olar takok jilan ngol pa sehingga mon ngandung jak bentaan ben suromben kan sini kan ring Madura kan luar biasa guru ya bagus guru setuju guru ya per keng biasan mon ngandung pas tak bentaan bak coba lah kan salamare komat pole biasa. Jadi sana bodoh orang lebat pah celang mama pah ngocak macam celang yo pah takut tabu no astagfirullahaladzim takut pah celangan tendaker apa jangan fit juga badan ingat Nabi Muhammad tabun Syekh Fudail bin Iyad Nabi Muhammad ni kamon selera ni kata ning tero punten seku sa tero ahlak mon selera guru jat aba ummina genteng ratin ni benih bah katanin ba amba leti ini sokoren sebeda bini an sokoren sebeda napa se paringaki Allah jak buang jak ales pan mapan iberi ban Allah patompas aku bayi TV lagi kan aku bayi TV sama nikah kita atau mana sokor ke paparing Allah nah saya nggak ngasih teteh lah Gusti Kanjeng Nabi begitu yuk kita bahas nikah
Nabi itu adalah hasil doa dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim Pak, nikah andi putra dua. Luar biasa Nabi Ibrahim nih. Andi putra Nabi Ishak. Nikah bawa ini teti Nabi. Teti Nabi. Bahkan pada 4 berturut-turut ke bawah itu teti Nabi. Tore. Nabi Yusuf, ikala sa paling masyhur bikula. Walam Nabi Yusuf ni kapag oleh cerita akim, makining ludruk ba Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ni ka andi aba nyaman Nabi Yakub, are Nabi kia. Nabi Yakub ni ka andi aba asmana Nabi Ishak. Halo. Nabi Ishak ni ka andi aba nyaman Nabi Ibrahim. 4. Minabi dari setong sediri Nabi Ismail. Ada nabi na sakali kaya kababa kaya. Ada nabi sekali. Kadung pada nabi bah teti Nabi Muhammad. Ada bah melampaui dari situ aja. Teti nang bulu tay pencor. Pas kecang bah teti patena para anbiya, pas sayyidul anbiya wal mursalin. Anak pa Nabi Ibrahim ni kemapahan di keturunan panmapan. Telo anak sana. Setong ni kapirang akin. Ikhtartu amrullah ta'ala ala amri ghairi. Kula lebih milih perintah Allah tempeng perintah selain Allah. Buktinya Nabi Ibrahim sepakon as-sunnat umur belum 10 tahun. Saboran mon gula tak sanggup Pak. Belum polo. Saya umur belum polo kan terus diri paling betong polo. Betong polo. Terus di betong polo kita as-sunnat. Nika belum polo. Nika ternyata nih hadis waqta Nabil Qudum. Nabi Ibrahim itu as-sunnat ngakui kapak. Kapak. Periksanin dia pun sarang Allah. Siapa nyuruh jadi Ibrahim? Ajunan. Engkau gun nyuruh baan jadi surah sunnat bening ngakui kapak. Nabi Ibrahim bahaja jawab siapa nikah jawab. Karihtu an akhiru amroka. Abdi tak senang ya Allah ngakhiraki perintah ajunan. Pokok beda perintah dari ajunan makai kepati laksanaki. Ada? Allah. Kula oning tawangki ke ban musafir saya jalan soko niki strategi. Oh bun kan to. Gula tanya, "Mas dari mana sampean, Mas?" "Dari Brebes." "Jalan kaki?" "Iya." "Kok kuat, Mas?" "Pangoca." "Saya ini santri dari Banten." Terus setiap tahun guru saya pasti menugas 3 sampai 5 orang. Untuk apa, Mas? Safar, jalan kaki seperti saya. Terus bila mana kiai saya itu menunjuk kamu ke Sumenep, ke strategi omong. Dan ini bila mana ada santri yang menerima tugas itu kemudian masih bertanya, Sumenep itu jauh apa enggak kiai? Guru-guru tanya ngak gini, kacan pak kiai pak ada buja, kamu gagal itu. Kula ngocak, mak terapas kiai nembiang ini. Jago tanya. Ternyata prinsip kiai ini itu setongnya. Kenapa prinsip kiai ini? Bila mana ada seorang atasan baik itu guru maupun juragan, nika jaipon minabi merentah dek ke bebenah paring bebenah saya menerima perintah masih mempertanyakan, berarti yang menerima perintah itu masih setengah hati untuk melaksanakan. Coba ya? Mayu apa Senin Kemis pakai tanya aki gede remeh lambu ngakan jadi ngoti aki sekali apa boleh bagi ngocak jadi gila ya ambu pelecehan gitu ya mun apa sa umpama mun apa sa andoro suasa Daud ro ikede rem nih keselambak ni apa semono ni kem ambu bon ani ka tahunan ko nambol nurawali songo ni ka tato man vokal ni ka tato manambul, peragun ngano gedang, ini lagi bini salah, mak berde cek kuat dah, munca apa sepen tahun ngantem gol berempe, gelur, patah sekali, mun sete, pernah apa buka kabin, mun makan ni kawan, pak ini kan tiap tahun, jadi kan lempo ni, tahunan ni, pula apa, mun betong tahun, sangang tahun, pak ketipun apa ki Abdul Hamid ni? Minit buat setelah 10 tahun lebih bahan sebulan setelah kepuru setelah pangocak mon beda telasan kada maki norok sebu dia nih iya telasan beda 2 hari Rebu dan hari Kamis ambu Rebu nah apa jangan Kamis bada kelangkong Tegal kor lang ako kan nyaman kaya mo bang tangako pang wetsa kuro ni usali sunatan lidil fitri kuro usali sunatan lidil lambat ko jabar
Jawon mondepon fikih jawon seroniat qadaan lillahi taala. Mak lebet can gula. Pon, lanjut Ki. Nabi Ibrahim nih, hebat Nabi Ibrahim. Napa boleh? Nabi Ibrahim kayak itu jawon nih kan nih. Gula saya pelengkan bab nomor 2 nih kak. Mon si pertama, ketiga, gula ki pola bisa. Keng nomor 2 nih kak gula tak bisa. Napa coba? Wa mahtamamtu bima takaffalallahu li. Kula ni tak toman sosama urusan rezeki karena rezeki ni kamu ni tanggung ben Allah. Lari kau sedap betan. Bek ngitek ni. Anu se bede kantor dia, lebet di kantor. Iya mun iya, mun inja de bede dia naro. Mun embian kan punten tak kira punten. No pade ki. Ya letih ini berarti setongkal ya. Pas terakhir wa ma ta'asyaitu wa ma taghadzaitu wa ma ta'asyaitu illa ma'ad dhaif. Kulen kita toman ngakanan kulaku, kulen kita toman ngakanan risure kecuali ya bereng tamoy. Sampai combon enggak dito ikut cak darud difan roman tamoy. Ibri prasmanan orang makan gratis gini gak? Oh dika ki kening ki bisa. Tapi mun masalah tak ko beter, melarat ge. Melarat. Interbi sampean. Keng jak dadi alasan ge, surah alako bata alako. Pakunjuk tojo korokwan. Makorokwan. Allah senangku ge. Jadi keng sang kasalaku. Meni Pak Allah ke romorwan. Ternyata ning kamar mece HP. Ternyata saya jongok main game slot. Ya bener jadi lobar jadi. Anda jak si geng sila kon apa itu ada bismillah. Malar muka teraja barokah nah. Malar muka teraja manfaatah. Guru gaula asmanaki Haji Muhammad Hashim Zaini rahmatullah alaih lamba ada bu senika. Tekuni satu bidang maka itu akan menjadi ma'isyah bagi kalian. Setong ini kan apa saya kebiasa sampean. Tekuni satu bidang maka itu akan menjadi penguripan ke sampean. Insyaallah. Wis. Lanjut. Nabi Muhammad Kak Dito adalah orang sosok mulia selamba Kak Dito ampun diberi kabar bagus. Saya beri kabar bagus. Eki Kak Dito Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dari mana pun Nabi Isa? Wa idz qala Isa banu Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ngabana hei Muhammad enalikan Isa aji dia pernah adabu ke kaum hei Bani Israel engkau dia utusna Allah ke bana kabi kaya iya engkau dia andi tugas mebender Quran mebender kitab-kitab seteron sebelum saya kok nyaman Taurat arwah kitab ongku dari Allah ini kat tugas saya nomor 2 engkau dia andi tugas abri na kabar bunga ku laku bekal bada Nabi semarin sengko ari nyaman Ahmad. Jadi nak asmana Nabi Muhammad itu ada 2 Ahmad Muhammad. Ahmad kak dito berdasi adabu nyama langi, Muhammad ke ento berdasi adabu nyama bumi. Berdasi adabu Ahmad ke ento alif lil mubalaghah. Apa maksudnya? Ahmad al-hamidina li rabbihi, orang yang sangat memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad nikah kan? Toreh. Abbas bismillahirrahmanirrahim. Tidak salah. Ya Abbas. Nikah pada ulama asmana Syekh Naisabur ahli hadis ada bu siapa nikah? Nikah pada Abul Fawaid juga ada bu. Ambian nikah kemarin dapat ke jompok, ambian tedung kentang sambil nikah. Ingat ring matir oke? Nikah ternyata sambian mun yabes dari atas dari cetak sampai ke soko nikah ternyata atau les Muhammad. Nikah. Mim nikah badai cetak. Hak nikah badai gantung. Nikah. Jadi ya, itu oleh sebegula. Nikah dari dada ni. Ha. Bucel nikah badai mim. Soko sedua nikah dal. Muhammad. Pas dia ada maguluban sampian si pas apa ya sahabat Nabi Muhammad.
Wangkan ke Khalil As'ad guru ke bayi qasidah guru. Terak mencorong sini kan. Demela anu vokalis rola mulai kapil ya. Mulai rola. Palang roh. Mari beri ngakan langsung. Mari beri pesan sih. Terak mencorong nuraku ste nabi. Terak mencorong nuraku ste nabi. Bila etengku ning eya bekapi. Bila etengku ning eya bekapi. Dia pun ke Khalil As'ad. Jadi terak mencorong nur kanjeng Nabi. Bila ya bas, beri ya bekapi. Jadi kan nikah bayi kapi nikah. Nikah pun loros. Nikah tulis Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nikah tulis Nabi Muhammad nikah. Buru ke kamu kan. Maka pun tak lebat Nabi Muhammad tak bisa ke. Ambian awirit ke hoson bah ngocak ja. Kok mangkat ada tibi. Mangkat ada dem. Hah? Mangkat ada dem. Entar ke Makassar bertemu depak ke baru dek ya. Mangkat ada ke Sampang bertemu entar ke Sumenep. Mangkat ada kamu tak lebat Nabi Muhammad ke. Lebat Nabi Muhammad, lebat jalan Nabi Muhammad. Untuk roda bagal Allah. Ketika itu terak mencorong. Mangkan sampai ada bu. Nabi pungkana umat rancana kapi. Nabi pungkana umat rancana kapi. Sini kan. Ranca panika jak sampai peke kapi kan ini kawan. Ini kita boleh pungkane ini kan Nabi Muhammad. Ranca ni ka guluban sambian. Saya ngamun ranca jak wa matua. Peke ben pungka. Ni kemun rancak ni ke peke ben pungka. Nah siapa dua? Tong. Ital pot. Talbina kan. Dua yang dari ben binian pama masuk ke dalam tomang. Betul? Enggak rambutan guru rancak mon nalpe. Jak masuk ke tempengan. 2 kilo iko. 2 kilo ben rancaan ke. 3 kilo ben rancaan. Manda sebenarnya. Lu jadi bangga Roma rancak ribuan, paku nikahkan longon. Anapa? Rancak aja sampai peke. Nika, mana mun rancak tak peke ya? Power. Nika rancak nika tak peke ben pungka. Abu. Senika. Alhamdulillah, la paham ampun. Wa ijlalihim li syariatihi. Paraklah, paham bu bang. Kereduan. Wa'id makan tuhur dari muka. Apa jangan tuhur dinna aja. Ampun. Gula pada fotoan paspor mungkin. Gula identitas ni kai WA mana. Akan ada bagus banget. Tenang ni, tenang. Entan. Sejam. Demi tukang syuting lo. Oleh berapa menit lagi? Ada tak tahu ya bang. Tukang syuting amatiran dia. Oleh berapa menit lagi? Aduh ki ngarang ya. Gulan dia jam gula. Ampun oleh setengah jam lebih aman. Tenang. Enggak tak cocok model lah. Cinti. Minta jam sekali cinti. Wa ijlalihim li syariatihi. Orang ni kamu terus bertugas Allah syariat Nabi Muhammad diargain. Bajang, tore argain. Tak kok laku tanya aki sareng Allah tadi. Mbak jadinya bandering kok, badan bandering kok, rezekian bandering kok. Di mana ban suruh entar kang kok kundu menit kan mata entar. Mangkan mon sombak kok guru setuju mbian make ngangku ya Jumat plus tanah apa. Jumat plus mangkat babak mudi mulai kada. Jumat plus sepenting ke jepok ke. Jadi mbian khutbah pertama guru tuli mangkat kok. Ini kan Jumat plus nyaman. Deki assalamualaikum warahmatullah tuli mangkat kesahabana itu bang tak Jumat ke pangocan kira tak Jumat teman kan ki pada minggu dateng ke Jumat plus tak apa tan itu bang tak Jumat dari dengar orang mun tebak kesengkan mun capok coba pun kata mangkat dan ke Jumatan makanya komunikasi alhamdulillah aman tahu yang dia bersakit orang aman orang. Kita kan pada tanya temu kita, pada tanya temu kita. Tadi guluban sampean aman, insyaallah malar muka terus ngargain.
Pasamian mah ngocak, dorm ke, gula tak hosok ke, gula sekut ngocak nih kaman, gula sekut tak buambu gula ngocak, gula setujuan ke pendapat nih kak, embian nih kak ke kantong, kota bembian yon jeng molotan serak boy, yon jeng serak boy, kurutengku coba undang nak, dimohon kehadirannya, embian si penting entar, depak embian ke undangan, magilah tahlil akekep tenang, paku diberi berkat ke. Masa batuan Roman Bangoca, harus tak menjadi sekali aja. Kalau berkata tak kira, sering dimohon kehadirannya, benih dimohon membacanya. Jadi mulai bodoh perintah, hayya ala shalah, mangkat ke, pejang, dimohon kehadirannya, pejang, mare, tahoso, Syekh Abdul Wahab Asy'arani ada bu, kerua berhenti ampon, orang sing ngargain terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nyuruti ngargain aneh kan ini tuan rumah sebadan ini kan bening abas saya rasa tak maca saya rasa tak entar anu hadir udur anu hadir sini kulaku sini kembian tak kira tanya aki benar bajang hosok apa tak hosok ten mau ditanya aki sini kak benar bajang ya sini kak darman setuju kamu masih hosok kak dujak mata yer-liyeran are mata yer-liyeran Dabun syabun lais asamar kondi orang di kejabun muntro hoso mata nih saya tak bos ngabos apa mungkin tak bos ngabos apa jor seporong bodoh kamban mata kasa salah bojong dateng ke ongku dateng apa tak teman pengalaman bian beda perang elang engak berpanah bojong wajur alem salah bojong tahiyat dong berarab udri tahoson jok tahiyat macam Fatihah apa kan ini tahiyat macam Fatihah dari saking tak sambung napa boleh rata-rata terutama masjid Bongkalan ya Allah mapan alis tulis kurumun tahu maca baca kuru innama ya'muru masajid Allah nih baca mun tak tahu maca paling seneka siapa nulis cerita ini lagi maksudnya tak bisa aja padahal guru coba ambian olah atanya ambian ke setting oning baca kitab guru amun beda masjid sampai ditulis pan mapan guru kan hukum makro guru takut aganggu kau orang siapa aja ya cak ring sing ngajarin Mekah Madinah ada tulisan pan mapan do cak ring mau ke ring Madura imam lanceng kan jak bocah ning Madinah guru apa guru benih baca ya ada keretok ngabi oborom por itu beda paju ngoro bah bukain tertibir beda saya sudah sekertak sini kejan jamaah gula bang udah sini arejo saking ning Madura deh oleh sama masjid setiang deh tahoso juga ya letin ada tolong tahoso beda mah muncul tak bisa padahal benbian guru pasaan guru pangocanya pasal si penderi colok si tak benda apa mata si tak ngabas maksiat kopeng si tak dingin lagi maksiat ini memun setia bener lemah di asawar letak dedung semalam si awirit si adiker cek ke bantar ke pasar pelumpungan tak tetemu Kimun saya Madura adung kodong, mun saya laku keluar cering dengar ke pasar, salah aja rekang, aduh, tak kodong pasaan, patah derepet ya, masa bangun dua menol di, bangun Allah, ya nabrak ya, ijak saking najis. Saking najis ledepak gebekton li usril ihtiros sulit untuk menghindari kita makan gusbah ada bu satu-satunya jalan untuk di zaman ini untuk tidak bermuat maksiat hanya satu apa tedung ya masa apa ngidam menon makanya buat ulama nih akhir zaman dia sejak selamat aja keluaran nih apa derem saya belanja Kenapa mungkin nih kakak saya tak terjadi ya kesajian bejana beda media sosial ya Allah kabar iman kak di depak kapi pelecehan seksual pembunuhan letak
Duh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Gula nga besakin mengandung alek. Ya Allah. Mata ngabadu ca alen tibi. Araja melia. San misan pada bucokan dekan gelurah. Ngandungin anan tibi kan beda mungkin. Derem mericaan gul. Araja melia. Cak benya. Atanya ke saya pengalaman. Ya gelurah. Jaring makin online bisa. Mak tidak anak anak jaring berarti letak tutup aten ring makin ya kak. Letak tutup makin ring aten. Ni kemangkin tak langkong nyon saporegi. Putran sambian si monduk yumul kuro. Baik putra maupun putri eta bata punyo anyar. Tina lah gak tahu sanya tanya akiban tahu macam kitab apa cong lah tak usah. Si penting pun lah monduk. Keruai ipa solat jamaah, ipa ngaji Quran, ipa tahajud, ampun lah pokok timpang ima Roma. Ima Roma ni benyaan seberosa ke timpang sama tepak ka. Laras nama punten. Deki sambian bolan potran montuk ita betai penyuanya. Paham ucapan montuk 5 tahun mata tahu macam kita. Alapan pada tak tahu kia. Tinala teroleh barokah. Amin. Teroleh manfaat. Untuk ni ngomul goro umpama macam tak lem tahu ban ping. Waro lapal ban mata apal segale. Waro tono polo jus ban maki dudus. Umpama macam sini kagak ampun. Ni ngomul goro pas solat jamaah. Ni ngomul goro pa ngaji Quran. Ni ngomul goro pa ni jaga imun leman. Allah cukup. Roma benembian itu orot. Makin ni banyak orang sepo pada tenetan, saya melarat saya tanya ke anak, mari apa jeng ben, melarat makin, melarat. Ayo, jujur-jujuran dia, Jangan dia bah cengang. Laisal yatimu man intaha abawahu min hammil hayati wa khallafahu dalila innal yatima man talaqqa lahu umman takhallat aw aban mashghula. Anak yatim ni ngamun mangkenan sabuna ulama ari benih keng tandi pa ari benih keng tandi embo pas dibudin melas anak yatim setia anria sabuna ulama emboen bade keng tak tuman pernah bade roman apaan bade keng kun sibuk di kelakuan sampai ada perhatian ke anan. Bagian pependolan ngocak cocok. Ya mentang kaca jadi. Tore gula ban sampian tak langkong nyon sabora. Perhatian tanya aki. Mungkin masalah pesen melihat HP, gula tak kebeter kemian biannya pesen nah. Apa boleh mangken reng orang kuk nekuk mungkin sekami 30 juta gara-gara apa kok. Keng masalah no, mereka pejeng benar. Melarat ke? Coba apa pun duk kau mulu guro. Tak penyuanya apa pun duk kita tanya. Kini kepada pengurus sambil nekuk kol-pokol. Pejang sini. Keng tabang ke bara tembus temor. Tembus ke timur. Mungkin WC ngedap. Salah bete itu mau tak apa jangan geding tokol ban pengurus. Salah geding tokol ban pengurus sesalah. Pah melendang pah ngocak. Nikah pidana nih. Pidana nih lapor akibi gula ke polisi. Terus mun lamba nih kayak kiai sebut dia sebab tahu macam kita bre. Bisap ke. Kula lambok ngabi berupa penggaris sepopo. Solat di rokok mare gula. Gula secek dendam setong gula. Nyaman zaitun billahi dendam gula. Njak kata siapa zaitun di can gula. Gula monolong merem monolong. Koma zaitun wa irabuhu tak tahu le pacantar pemancing gula. Di can gula njak kata siapa zaitun di mak monolong merem. Gula jarang tak tahu sangku nyaman orang zaitun bi gula. Ternyata zaitun ternyata akun contoh. Masya Allah can gula. Teti gula. Lamba makai pokol benih pah tungatu. Mun lamba makai tungatu kapaan benih pah bedai. Mun setija pah bedai. Bener. Nah, jadi ya marah. Pakai batambai bener. Pakai ngancam. Ngelejong. Ega amma mangken madrasah di tak langkong. Ega amma madrasah ni kepada war keluar na berkualitas ingat lamba. Ega amma.
Mun lamba kan berkualitas. Lulus dininya mun lamba, pelak ke pemajan kitab ke, mun lamba. Ana apa mangken mata pati pelak. Jarang wali murid ngancam. Tai bong kaum pama pangoca. Ngelena, ngele. Madrasah benigon setong. Bada. Mana? Pangoca ambuwa. Wadi-wadin wali kelas pangoca. Engken entek gulu nak kira pada boleh kok. Sadar rapat pak. Ongka bersyarat kok. Jangan tak kok tak ada murid. Nikah mungkin. Mak bisa berkualitas mungkin. Jangan nikah lakon. Tina. Tina jagung bekelian. Sambil mangun jengkok. Mon bedekar nafas. Ya Allah. Kajak setan tadin. Adir gelindir. Dua kelawai saya budi. Burlebur najriya jadi. Kok jawab bon bedakar nafal. Tanya kiban ustaz ta ngabi berapa jadi bok ekwa. Ngabi sejuta ya ekwa. Tan di mak Makasan. Bodo 1 juta, bodo 3 juta. Maje larang. Mun kapungan anak dumak kening porop 3 juta. Pak ustaz bah ngoca. SPP se-10 mata majar. Benar. Ya, jadi ya. Yatim roanan berarti. Muncul tidak perhatian, yatim bro. Aduh, kah merengis ke? Mulai badan makan ni kang. Aduh, negak talakong. Ni kemakan. Tikal pun mah. Pemuntuk sampean putrana, tabata penyuanyar kau bol koro penyuaju. Pemuntuk. Jangan tanya aki keja oleh apa ke? Nanti nara. Lagi kerem bajan kerem mandi. Kor hapin cak beki, coba hapin ni beki. Ya ping, hapin anak. Budi pengurus, erep di bebede. Bacin kau. Aduh, mak beda santre. Mak beda santre COD. Sana tanya aki. Mak baci COD oleh di mape. Mbok ngirim kok tu lepade menembuk ndecan gun. COD. Maki bini anjir deh. Cara yang lakon melalui COD. Bila lagi ni tegur. Mak online melono benar kok. Sepora naga tapece. Kok. Dibudin selaki wah kabin boleh. Mak kabin boleh. Seporan keng tak kabin ni. Kan pada tak sengaja nyaman. Mutu kepada. Ayo. Saya ulang. Syariat Gusti Kanjeng Nabi. Kain tu jaga. Terakhir. Wa qiyamihim bi adabi. Kulaban sambian ni kejaga tata krama ka Gusti Kanjeng Nabi. Ambian mage majak solawat ka tak langkong. Ambian lebur majak solawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mon berpana rokok ambu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lambu. Allah pate rokok. Salamare mate rokok no maca gelu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Trowo lebat tek. Rokok. Allahumma sholli. Ndo ja rokok maca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Beni keneng nate. Ladina rokok biasa bae. Baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli Allah. Ano, tata krama ro jaga. Tata krama. Lamba ni kepada orang awirit ka. Ni ka pusok ni ka. Ni ka pusok. Ancon ni ka. Bucok ro. Dia coba penyakit ro. Bucok. Lah ni keban bini nak penyander sini kan. Penyander sini. Beri bentan. Pangucak sini. La. Bah, ambian mun tai penyander. Repu marin ka. La. Aba, anak apa kan? Takut keserem ya. Takut kedebuna Allah ning dalam hadis qudsi. Kenapa? Karo le. Ana ma amanda karoni wa taharrokat bi syafatahu. Aku kok sih takut. Napa maksudnya? Engkau ria aring bareng orang seengak kangko, adikir kangko, engak kangko, ben bibir jadi abi kebi putang jama. Engkau jadi semak engkau banjir. Arimun bah Allah jadi semak ne bah kau nyandir nada iya pak wajang pulang. Bedes ini kan. Aku.
Mangganamyan bagi marhabanan do kak. Mon marhabanan do. Kecuali riak kan ibejer ya. Tukang syuting kan lain deh kak. Tugas kan nyuting di dunia marhaban tadi. Suruh marhaban deh jadi. Sering suruh nyuting jadi. Teti muni kedana apa tan? Perpan marhaban nyuting. Jadi tugas ada kak. Keng mau nembian. Perpan marhaban. Sabah apa jadi kayak aja ada iya kayak. Ya Nabi salam. Allah kayak. Binian mata ego bodoh gelok kayak. Jadi buru enggak kok. Apa boleh bahas Silvi? Ya Nabi salam. Pas siaran langsung. Alaika. Hah? Dari mana? Ya Rasul. Wah kalau pai boleh saya sabu ibu sarong berkeberan deh. Pate gelu. Babaan ini penghormatan kepada Nabi pada waktu itu intinya dia Nabi salam alaika genika. Pate gelu. Mangana serah kusep Jember mona solawat kasus je hoson na Jepon mi Nabi ki Hamid Pasuruan si wali ro kak kudu mun marhaban sini keja sampai sini kak mohon ikomun kusep mohon tangannya begini semuanya nih sini keja ibu bener kak begini sampai bede sini kan kusep kata dan bulan apa ni kata tata krama na'zimaki tata krama angku tata krama ben ahlakan Nabi Muhammad juga nang angkut lah keng tata keraman Nabi Muhammad ni kok banyak ke gula mangki keterangan inna lillahi thalathami'ati khuluqin faman laqiyallaha bi khuluqin minha ma'at tauhid dakhalal jannah Allah ni andi 300 akhlak 300 akhlak. Jadi tahlak Nabi Muhammad guru 300. Faman laqiyallaha sapa orang sing ngadep ka Allah arten mate ngak nih kene, seten ngak nih kene. Bi khuluqin minha nyambi setong akhlak. Jadi ni sambi setong bae. Ma tauhid pah orang tauhid asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Arten orang gini Islam dakhalal jannah. Orang gini bakun masuk surga. Sayyidina Abu Bakar mator kan Nabi Muhammad waktu nengak ke gini kan mator sini ini ngak gini wa hal fiyya khuluqun minha ya Rasulullah abtina pa andi ahlak si 300 gitu pak beda ni abtino Sayyidina Rasulullah ada bu kulluha fik 300 bedi yembian keping wa ahabbuha ila Allah as-sakha keng paling ikejintai ban Allah ahlak ambian lampa kan Sayyidina Abu Bakar lampa lamba Rasulullah meriksain. Saya rasa nyompeng nikah perpaan beda kebutuhan di dalam keangkui memperjuangkan perjuangan agama pasukan Islam butuh sompengan. Pak kemudian meriksain. Saya rasa nyompeng Sayyidina Umar wahadabu abdina nyompeng sapona apa ajunan. Separuh tunya abdina bodot. Separuh tunya abdina bodot. Sayyidina Abu Bakar ada bu abdina nyompeng kesukan. Sapona apa sompeng ajunan. Setaja tunya abdina bodot. Setaja ke. Jak ronero jak, untai ton tungemian ban binin. Setaja tunya nabtina. Pak Rasulullah ada bu. Atina pun apa ajunan kangkui kepenting na ajunan. Pas ada bu, dikal abdina Quran di Allah ban ajunan cokop. Aku. Lalatina, kor langi ding cerita bay. Iya kor langi ding cerita bay. Deki wahmian mamanen. Pada pesantren foto sombongan. Sedaja potut. Masih bini wah ngoca. Mulai. Mangkan sedekah sedekah ni kan dari Allah ternyata Allah ni cek bela keguluban sampean. Yang kui mimma marah. Mimma wa mimma razaqnahum
yunfikun wa anfiqu mimma razaqnakum mimma sebagian tidak kesedekah kepi ya sebagian sedekah nembian bon beda pengemis sebagian yang menembian bakun sebagian bakun sebu je keluar pesai perjuangan domon sebu kan ki nekuk bedang enggak bukan ki perang arwah mon satos kan kemerdekaan lah kan Soekarno Hatta arwah tak napa sedekah ni ada kini raja ada masalah sebu ada jangan kanjeng Nabi ada bu tak kok agak poin neraka makai guna sedekah kor masa tokel jak kor masa tokel ika amma bedereng matura sedekah kor masa tokel jak mun umrohan hajian perengan ikut gangku ban saya umroh ban saya sejarah ku gangku panas cibara cik alerek cindi sama dai boleh remaran dan arwah manggan gue je cocok ningi matur ini je cocok kolom tele tak nemu malam marah lem rebuan lem seninan lem selasaan lem kemisan terus sedek guru elate sambian mak le lampe cocok ring swarga de kabeh mayu lem temu disa si sana ada pak wah tak ketemu sekali ada apa jodoh saya masuk yang mangkana anu ke tu apa rok motor rok mbian mon selamat ku laku je pantur nyolontur gula tak kok tak kepek ke sambi gula seni kaki ya sambi ya mon pada masuk mon pada tak masuk jari sehari ya berarti kan pada tak genan kemuncan potongan bencan hadis masuk mbian masuk gula ngalah standar gi nika masuk nika kambian mari dengar ke ni standar deh kebaile oleh pah mulai kemarin ya deh lembak berdaring widui monjandeng matura apa widui napa widui nika badiah orang nong tokelet takro pamatur sini kan nabi araita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah qala na'am nabi de memunjan ajunan abdi ini kemun apa jangkop cokop selema bekto kas tak toman tahajud tak toman duha kan cocok re cocok iya bener pada bendina jadi tak toman bejang ni tak toman kun cokop lima bekto kas terus der mah abdi apa sa cokop pasaan gesa tak to Senin Kamis tak toman apa punten tak toman abdi receban tak toman punten sobung terus geng seekakan abdin berang halal nabi mun seharam jauh tak ngakan abdin masuk surga ingin nabi mun kok sahih hadis rawahu muslim hadis riwayat Imam Muslim sahih kan masuk men masuk pagi badan ni gak kabar bek nyaman ke engku ni arek ngalas nyaman bae kok embian mun mati kan sakit kak dengar ki embian mun mati kan sakit saken berempat saken fama dhannuka bil mautil ladzi sakratuhu min sakaratihi asyaddu min 300 darbatin bisayf katipona pambian nika resana ku laku mun mate saken mate nika lebih sara katempang ibas tebas ben pedang 300 kali pasadabu mun reng Islam kan cocok pakoi cocok duri sabora tu sana apa boleh pas ibas tebas ben pedang 300 kali maka nalikana mate desake guru sawara tu sana. Kemudian bang ngocak, ma berdering mati misem ke. Dari mana lah? Jawab nagule setong. Tore mentah percaya, jawab ke binian, wahai orang bini, saya budi. Embian mun nalekana ngandung leso tak leso. Wah, atuan. Embian nalekana lahir sakit tak sakit. Tapi ngandung boleh. Ada yang mana? Beda remak mun dia. Enjan sakit, enjan leso. Tapi ngandung boleh. Kan berarti ada sesuatu. Jadi enjan sakit. Lebih syarat timbang tebus pedang 200 kali. Tapi mak bas misem. Berarti ada sesuatu. Apa sesuatunya? Kini ngakin. Apa sesuatunya? Mun orang ni ke selamat ku laku ning akhirat jepon. Pas jatlah calon selamat. Ni kayak apa padang kadang naik swarga. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma
istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang si adabu Allah ni tang pangeran pas istiqomah lakona ku laku ni kemon mate je pon pahitoro ni banyak-banyak malaikat. Pahadabu malaikat. Cek kok takok, cek susah, pebunga ben masuk surga. Teti maki ta ceknya ben sesake gini kak. Tak gara semua ngiding kata gini kak. Allah. Manteram bian sini kak. Uleki buru mirang khabar dari Cikimin putra binin sesepuh ngomor. Penakun Allah lah setenya. Padahal mau ditebas pedang mak tetian jak ngombi babam. Aduh kan ego oke. Aduh iko mun salah 300 mata aduh mata sini kah. Penakun nyabe sekuni. Berarti guru bedatan bagus insyaallah. Dan muka ajunan sebenarnya saja. Etoronen ben malaikat. Amin amin amin. Tertepuk tepuka. Diberikan rahmat ban Allah. Setan dalam keadaan iman ban Islam. Amin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Sejam lebih, Pak. Alhamdulillah. Kelangkong. Benar muka raja manfaat. Benar muka raja barokah. Benajunan benar muka umur terkik dapat kemulutan tahun datang. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Sekak dinto pemator korang berlangkong nyon sabora cendi beleman montak gele tetap kalaban doa karena inti na pengajian panika paten beri doa. Jadi sampean cendi beleman ada guna lagi mon beleman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa abdi nangatori deka ajunan semulji hadratul mukarram Kiai Haji Zainul Arifin Suyuti Mukhtar deka ajunan kalaban songkam pangormat tor takdim abdina ngatore. Sabluna doa nyona keikhlasan Fatihah tatangke matuana Haji Junaidi reng sepuna cikur kak ditosongkan Haja Sulastri malar manter kalaban barokana Fatihah song kana teti pangaporan at husana ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanika. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Allahumma balligh ruha sayyidina Muhammadin minna tahiyatan wa salama. وزه عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهجه القويم اجعلنا من خيار أمته
واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته وسنته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في كسورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفع به الخلائق فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته تكريم والنعيم المقيم اللهم بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كن لنا معينا ومسعفا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وسرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار كفر عنا الذنوب والأوزار sateja para almarhumin saya astaki ka dinto kan sateja bengas sepona peten kaula sateja sebede iman ka iman baik laki bini ka atasaki Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum Allahumma akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was saljil bara kama yanqa thawbul abyadu min ad-danas ij'al quburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin nira in kanu muhsinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musii'ina fatajawaz an sayyi'atihim ya Allah wahrusna min jami'il makhawif wal akhtar wajma' bainana wa bainahu wa baina rasulillah fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yasiri a'malina fil i'lani wal israr warhamna bi rahmatika waghfir lana innaka antal afuwul ghaffar ya ghaffar wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in wa sallama tasliman katsira wa khtim lana minka bi khairin bi rahmatika ya arhamar rahimin sallallahu rabbuna Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna Ahmadal Mustafa sayyidil mursalin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin malar mantar satya jana ikatare masarang Gusti Allah bi barakatil Fatihah. Setuju tarik kampon kalastarian ribeten kolonyon pangapora sesa raja-raja ipon ngereng akhir kalaban kafaratul majlis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad.